chỉ bay ule tun trum a chuan WhatsApp thil thar te yan soi ve le thung te ang ama sabera chuan status resharing reshare status anti bokhi an soi ma sabera la thome chumi omje chu WhatsApp kan status te kha midangin status sa an lo man chon ve theidan ania kan status kha midang ten lo download te mo screenshot le screen record te a lo ti kher ngai lo khan kan status kha ani ang khan an lo share non thaya an lo reshare theidona chumi tur chuan keima ni WhatsApp status setting satang khan a set thayani status update a khan kan han lu tanga chuanin lai tang hian status kha kan an update donani thalak hi kan an ti chinanga hei hi ni ta sela he thalak hi kan lo status don ta hian status privacy kha chu a set ngal thei kan riat to sa khan yanga chuan midang te po mention theya hi ati chinna ni wangin pakhat chaw kan share sinanga chuan hela hian ei setting icon setting lem kha alo om ta hian kan zulu tanga hei allow sharing ti lo lang ta ni hi kan onang lai hi kan zup metanga ti khan allow sharing kha kan onanga chuan dan hi kan metang ti khan kan metanga status kha kan han update anga kan status lo mutu te khanin kan status kha an lo share anga an ma ni status a de khan an lo manghal thei don ani sen icon kan metanga ti khan kan status kha kan lo update ta chuanin alo reshare dan kha an soi chun zomanga hi tuna kan status update kha ni ta kan zu click anga chuanin kan hmuang hian hei helai a hnoi lam kila hi reshare na kha alo om ta ni ilahi kan zu metanga ti khan kan status a alu tanga chuan kan update chun zom ve mai don ani an ti chin lenga khan kan zu meta ti hian kan status a khan kan share non thei don ani a privacy te kha chu chuan kan thlak dang lam theya chuan keima ani khan kan lo share chon don khan kan lo reshare don khan midang in an share ve thei tur kan da du chuan allow sharing hi kan zu on ve lenga dan hi kan met lenga ti chuan midang status kan reshare kha keima ani status ha kan an share kan an update chi khan midang in an lo reshare ve le theianga ti khan download ngai lovin an lo update chun zom ve le thei don ani ti khan kan update ve ta chuan ti khuan notification kha atira amang tu khan notification kha lo dong ai tiang hian status reshare tu kha notification a khan WhatsApp notification a khan alo langanga I share chon po kha midangin an lo reshare ve len chuan ti khan notification kha kan dong chhong zel don ani no kha WhatsApp status reshare dan chu ania ti khan midangin an WhatsApp status kha reshare theya anon da chuan an status kha lo download chhong kher lovin ti khan kan status a kan lo mangngal thei don ani adot le chuan settings lu na kha anon ti dang lama ma kha chuan ilai .3 kan han me khan settings sa kan lu thina ton chuan ilai .3 kan han me khan hei tiang hi lo langa chuan settings sa kan lu don khan ilaya kan dp hi kan han me tanga ti khan settings sa khan kan lu chun zom ve le thei don ta ni kha settings lu na kha anon thlak dang lama ma .3 atanga settings lu ngai kha tuna chuan kan dp atang hian settings sa kan lu thei to don ani
adut le kan soi tur chu group QR code ania midang te group join tura link kan vathon thin aya khan QR code athon theya hi chum na ri deuh hlek to a maro chu la thelo kanom takin ati dan chu tiang hi ni a group admin kan ni na group a khan kan lu tanga chuan group name a khan kan metanga hey heta hi invite via link or QR code hi alo inject ta hang kan zu lu tanga chuan group link kha link athon to lovin QR code ha anju metanga chuanin ta hian share icon hi kanan metanga chuan tikhan kan du le WhatsApp le social media platform danga khan ka kan group QR code kha kan thonanga khami code mang khan kan WhatsApp group kha midangin anon join thei don ani ole khati kha ton tumata na kan video chu ni a thir tu ten in lo tangkai pui ka be se ya in zawai in hun man nuam vek ule